Motori su utočnice gledanja. Ali se... Ovaj motor. Ovaj motor, to moped 48 kubika, 0,5. Šta si teo reći? Treba da ga ubere. Ovaj bicikl ima kriv. Ali onaj crveni kombi je kriv za sve. Ne. Pošto je došlo do sučeljaka? Ovaj tu semafor ne valja. Ne radi se sad ćemo nacrtati kako treba praviti da se vozi odavde i ovdje. Moraš ovako vidjeti. Slušajte svog profesora, djeco, slušajte način. Ovdje piše, učimo latinski. Delatis becris manas. Što znači, na sve šta se? Što ti ne piše? Što ti ne piše? Sad ću ja da ti upišem. Ne piše se, a? Gdje je sveska? Gdje je sveska, pitam? Tu je sveska. Tebe pitam, dečko, gdje je sveska? Evo u torbi. Gdje je sveska, vadi svesku. Molite, nemoj. Ti mali jeboti oca svoja. Dosta je. Ajde, dosta.